30. na 31. je baš bila za mene važna. Da sam odbacila neke slojeve krivice i stida i nekog nasleđa koje bih mogla reći da je žensko nasleđe u mojoj porodici, koji su mi predstavljali baš veliki teret prethodnih godina. I mislim da sam nekako slobodnija nego ikad u pogledu toga kako ja vidim sebe, ko ja za sebe jesam i kakav odnos prema sebi imam. Mislim da su 30. nove 20. ali ne na good way. Onako imam nevidljivi tu neki prsluk koji je cijeli izrešetan s obje strane. I da sad jednu stvar izdvojim, da krenemo od početka. Ima 32 godine jedno oslobađajuće iskustvo jer nakon 20-ih i te tame 20-ih sad napokon su neke stvari sjele na mjesto. Upoznaješ više sebe i znaš više što želiš, a pogotovo još važnije što ne želiš. U 20-ima nisam iskreno znala ko mi glavu nosi i bila sam jedan zbrk očekivanja od svojih roditelja, od društva, faksa u kojeg sam studirala, profesora koji su utjecali na mene. Tako da sad nekako sam se riješila svega toga. Primjećujem da svake godine, sa svakom novom godinom, nekako jesam bolja, samopouzdanija i svako slobodnija. S ovih 33 godine trenutno osjećam najbolje do sad. Između ovih 20 i 30 postoji ogromna razlika. 20 imam osjećaj da su mi te godine provela manje više u šoku nekakvom. Ne znaš tko si, pokušavaš biti nešto drugo. I sad, sa 34 godine, imam osjećaj da se tek upoznajem, ponovno upoznajem ili da postajem nešto sasvim drugo. Ali čini mi se da će život tako izgledati nadalje. Pa meni je super imat 36 godina zato što sam riješila neke stvari, imam još neke za riješit, ali sve u svemu da, imam osjećaj da su neke bumpy roads iza mene i da baš nekako drukčije gledam i na sebe i na svijet i to je fakat veliko olakšanje nekako i puno više se radujem sad u budućnosti nego što sam možda prije. Lakše nosim samu sebe.